mihim hin khwa sumle pai ne le cha nei le go wat lo hila ding ti hi mihim zo sin adei sa su ke cho he a hin mihim zo sin nup sa na ke nei pun igen thei ni umin tin ikipa ni zong inup sa ni zong te ding a he ichi a cho golui thu chi in chaga khat ve akile do te e tia na sei ji o he tuni video a hin gam nom ta muna cheng amihim ho jong kipa ta le nom sa ta cheng yen cha a hi naw chamdila cheng khom gam khat Bhutan gam thu neu cha in sei khom ding o he Bhutan hi India le China ki ka gam neu cha a hin Bhutan gama he homeless kiti in le lo nei lo mihim lo a hetai aji chu iti hama chen ding in nei lo kha jeng jong le agam leng pa ko ma achi a agathum le a chen na thei kham gam le in anapi te ji he Bhutan te hin ta sadam thei na he agial kho ma jeng o khat cha hin agam mi adam mo khat chun tu a e hon thing thlang lo iti bangwa kho traditional medicine a hi lo le modern medicine ho hi adei pen akilhen a ki zen thei ding a he Bhutan a hin 1999 chan chun TV le internet hi anahlung nai pun he aji chu Bhutan te hi ama ho chon na le anamu ngai lu le ngai sang ma jeng khat hin hiji achu gamdang namdang ho chon dan le hindan ho agamuwa alu na loadinga anabolo he ahin la khan to na chu koiman akham zo di pun hiji chun tu hin Bhutan gamjong modern technology ho ha ta in ahung khang to tan he ahin la pha to ki tu khan to to hlon khom ta jong lew a chon danu le anam bon ho apai thadi pu bin he akiwai hom danu jong azui pe jing na layon he Bhutan mi ho hi mil a alat di tingole anam bon win hoi ta ta in akivon jivin he apasal ho hin ago kiti von hi akivon jivin anume ho hin akira kiti von hi akivon jivin he Bhutan mi ho hi akivon dana kun mi hausa le mi vai cha aki hen thein he mi tham ho hin athang pia von akang zau na akivonun mi hausa le thunei vai hom ho hin an kampa banga eng zau na von akivon jivin he beri chep nom le beri du ho dinga wang Bhutan hi gam nom hilo be ding dan he aji chu 2010 a ko na chu Bhutan gama hi beri chep hi ki kha cha jinga hitai chu keu hilo a bazar a ki zu jong ki kha a hitai wanoya beri a hilo le dumjel to kimat na nei ho a ki kha zo na hi Bhutan gam se he hiji a chu tobacco free gam khat a a hitai Bhutan hi agam mong jong amul alhang le phai cham ho jong mun nom ta vet nom a hin agamu a hoin ho hi su sit lo a koi ding ti hi agam mi zo sin a deule atu bu khat che he aji chu agam dan mong jong gam sung hi zakhat la a 60% ho hi gam mang thing le go in alu ding ti he hibang chun agamu hi zakhat la a 71% ho hi gam mang in alu zo in he Bhutan mi te hin e ho gam lam ho bang lo ta in an che lo hing ho hi hoi ta in asin saun Bhutan gama hi chemical zauna an che lo hing phot ki kha a azu diu ki phal lo he Bhutan mi ho hi mal chane lam ha ta in abolun iti hama mela a mal cha atha lo kha a hile atui lo danin agyal zengun he Bhutan gam national dish hi ima akitin hichi jong hi mal cha atha jing dish kha he hichi ne ding hi Bhutan mi hon adu penu le adei penu khat cha he Bhutan gama hi chen lut le chaw lut ding hi ha sata khat ahin ipizia gamdang ho banga bai cha hena kilut theilo hamti ga veu hete Bhutan a hi chi ding na tia hi le loi le pai ho to kipun khoma chi khom ding hi hung pha pen ding dan hi aji chu na changa na chi ham a hi lo le na ji ka he poi na dongma ka he poi ko pula chi ding na ti le sum asang nga tampi na su lut ding hi aji chu agamu chi na dinga visa a hin chule apoimo document dang ho hi agam company khanin abona aboi pi ding a hi hicha alut ding sumjo si chu napi masat ngai ding a hi aphat zo si a elam hil le ding tour guide khat jing ding a hin chichung chuna chu amahon ei pui naw ti lo a ide namuna ki che thei kit lo a hi nangma nup na mong ho a chi inge na ti a hi le ni khat a sang som ni be na su mang te ding a hi Bhutan gam hi agama chi hon agam ahoi na le anup na alhangai den jiwin ahin la iti hama Bhutan nunga ailo le gol hang khat nalung sit do kha a hi le sei tam be hila a broken din a hi mai jing ding a hi
aji chu Bhutan mi ho hin gamdang mi ho akichen pi diu ki phallo a hi ama ho chon dana ki chen na kin khat anei win hi chini le hin monu le mopa akicheng di te ni in adon honding tui thing khat asim pi jiwin hi chi chu apathin kom uwa alhan do jiwa aban le monu le mopan adon ji hon a hi Bhutan awang he ei holam banglo ta in pasal pa zo azinun akipui a azinu te ina cheng ding a hi chi hi achon naw khat cha he Bhutan hi vanoi mundang gamdang to ki khita khat a hin agam pumpi mizo se in kipa ta a hin khu aman na theiding in Ministry of Happiness te hin Gross National Happiness Committee khat asimovin hechi committee ho hin 2015 achun Bhutana agam mi zo se hi ichan geya kipa ta hin khu aman wemti het na dingin survey khat anabol vin a he hechi survey a chu agam mi ho akipa naw alunghan naw le again thei ha sat na ho le athil to ho zo si ala khom wa he hechi achun agam mi zakhat la a 81% ho chun kipa ta in hin khu kamang na vi ti in anadon bud vin a he kidang ta khat cha he le Bhutan gam lampi ho ahin traffic light khat cha jong pun a he Bhutan capital Thimphu kiti khopi sung chan ge ahin traffic light khat cha pun a he agam mi ho jong thungai ta ngen a he win traffic police khat in asai chu angai su ke u hijinga a he boldinga ki phallo ki kham wang in Bhutan gam vaipu milin milal ho jong miching ngen a he win agam mi ngai lu na nei ta a he win agam chon dan ngai lu a agam anam dinga thingama pangen cha a he win a he Bhutan gam hi mihim jong tamlo a hin agam jong 38,394 square kilometer bo alin a he Bhutan official language hi Jongkha akitin agam currency hi ngultrum BTN a he Bhutan gam hi unitary parliamentary semi constitutional monarchy a ki vaipu he Bhutan population hi 7.8 lakhs vel ahlingzawin a he tunia dingin Bhutan gam thuniaw cha sai theu hi chan chu hi tin video kiting ki mukit dingin kain tim ve na bon chawin stay safe and stay blessed.